Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ayat kunti makimisa, mama. Jack Masango. Ni Papa Edi, kana yun. Apay aya basta agsaw ka. Papa, ti kanayon nga ibagbagam. Monrey. Ha? Natayan ni Papam. Sabali ti prinsipyo day di Papam. Sabali mat kanyak. Naawatab. Mama, puna ni Papa Edi, masapula saan tayo aliwayan ti makimisa. Masapul ka nga ikan tayo ni Lord iti aldaw na. Taiso ka no anay parswa tayo, tapno agdayaw tayo iti apo. Ay namon, Ray. Para lang kadag iti managbasol dayta. Ha? Ha! No siyak, anahustuan ti aramid ko. Sa ano na masapol makimisaak. Amama niya, iso amapmapan, dagiti managbasol iti simbaan. Tamapandagkid daw iti pamakawan ti Diyos. Kuna ni Papa Edi, agbasbasa kami iti Biblia. Awan ka no ti perpekto a tao. Amin tayo, kat managbaso. Ay! Dinak man isoro. Nalalaing kakat ngam syakon. Mama, Basta siyak! Awan ti madingaramid ko. Iso asa na masapon nga inak makimis-misa dita. Ha! Awan ti rumbang nga ikidawak iti pamakawan. no kunayo a perpekto kayo. Saan kanyak, mama? Saan naka-perpekto, mama? Iso apalubusan dak ko mga rod amapan makimisa, Sinalbag ka mon, Ray. Nagado nga ibagbagam. Ingkakit di so katantabadong. Awan ti rumwarno kunak. Awan. May salaeng tisao. Anjali iha. Napananday jay nga ay nawaw. Ha? Sino nga ay nawaw, mami? Sino pa'y kuma? Nilakay malyong Itay pa'y lasap sa pulak namjak makita. Adda ka no iti silad na. Kasta timbaga ni Nana Panyang. Anya? Apay nga agpupupok iti silid na? Katsyempo ti trabaho ita? Nasakit ka no ti tumang na, mami. Saan makapag na? Agpampambarman nga tan ti sinalbag alakay. Nasobraan na ka no ti nagsida iti maikontra iti rayuma na. Anya? Kasta aya? Mami? Gonggonana! Ha? Panyang, podno ka di, anasakit ti saka ni Malyong. Ay, uwan madam. Adda iti silid me. Nakaibda, talimtag ti saka na. Kasta aya. O sige, asikasuam anaim bagwan. Atoy, ingkan tumakitsenda iti naimas nga ipasidamkan ko na. Uwan madam. Anya nga iti gatangag, ma'am. Gumatang ka iti 2 kilo para pinapaitan. Gumatang ka iti bukal ti balatong. Ken, mangala ka iti baka. Taiso ti isagpaw mo iti bukal. Ha? Ken, damagam. No kayat ni Malyong ti uminom iti arak. Tay gatangam. Ay. Adto iti kwarta. Ala, rumwarkan. Tapno makaawid ka matlaad dagos. Takaasimat ni Malyong. Uwan, madam.
Masapol nga ipaay ko ti kasapulan ni Malyong. Tagpapaay kat ngarod kanyak. Pakanak iti husto. Nangruna kat masakit gayam. Tay agas na ngay, madam. Igatangak ka day. Agas na mutla ang dagiti pinagatang ko asidaan na. Panyang. Dagita ti agas na. Iso agatangam amin dagiti imbagak. Naawatam? Uwan, madam. Adupay tila baak. Kabalak da ito'y alagpasan. Napigsaak, mat. Monray? Nagbayag ka matitan? Di mo pala nakagudwa ti lablabaam? Gil-gil-gilat ngamin anaimbag dagiti puraw, manang Angeli. Kastoy ngamin ti insuro da tatamal yung kananapanyang. Unaak dagiti puraw, kat gil-gilat analaing. Oh, daytoy pay. Ha? Apay ngayon barsak mo iti rupak ti murang mo, manang Angeli? Ha? Arsagid ka matlaunay, Monray. Nasakit ayakat saan mat. Ala, agawaam dita. Hala? Puro underwear mat dagito intad na alabaak. Unay matan ni manang Angeli. Pati dagitoy. Ipalaba na kanyak. Monre, di ka pa'y lanalpas dita. Gil-gil-gilit ngamin anaimbag mama. Tapno na dalos. Darasam dita katni, aldawan. Kasano ang mamagaan dagita no agpatay-patay kamot nga aglaba. Uwan mama, partaka kon. Darasam, tado pa'y ti aramidam. Orasan ka nga aglaba, Monre. No di ka pa'y lamalpas dita iti 30 minutos. Jak amon ti aramidakan ka. Partakak pa'y taggalgal. Tapno malpasan adagos. Patayta, inlasin kunti si daan ni Malyaw. Inlutwak itinatang asidaan na. Ay, grabe mat ni Madam Ariela. Di ko na siguro. Jak amaw, apasig amin ang maikontra iti sakit ni Malyaw. Dagiti pinagatang na asidaan. Agad pa niya. Ay, Nakaluto ka din. ay, dandanin, Rocco. Itay pa lang naglutluto ka. Nagbayag ka mata. Kwa, mabait na ito yan. Tarasem, tamabisina kon. Kanbilin ni Ma'am Ariela. Nauna ka napakanan nila kay Malyaw. Ikam ka no tay dakkala malukong iti sidaan na pinapaitan kan bukal. Uwan, Rocco. Puntog naggungunay. Bakbaktan. Di pa lang amin sukatan ni Madam ito ubing nga babawnan. Nagsakit at talaga ti panagsasaod ay taa driver. Bay-bayak man lang. Agtepelak, aginggat kabaelak. Malyong, mangankaan. Inyag kunti ka nam duti silenta. Inlutuan ka iti sabali asidaam. Malyong. Ay, naimas ti turong na. Ay, kaasimat ni Malyong. Limtag ti may sa asaka na. Isumot laasaan ang makapagnaa. Bay-bayak pay la amaturog. Mangantulatan apaman ang makariing. Ay, panawak dito yan. Tamangan no sa pulandak man ang nagiti amok. Subliak tulaangan no madamdama.
Lutilinuto bakit pa niya? Oray bakit kan? Ngam nalaing kamot kayam nga gluto. Sige, sige. Mangantay ukit din. Apay, ayan ni Samsamantong. Pinagdalos ko, ijay hardin. Ayabak ka din ni Monray, madam. Saan? Mangan to numalpas ti trabaho na. Agiddan kayon ton amangan, panyang. Ayun gayam, madam. Apay adiyo pa ila pagawidan nila kay Malyaw. Nodadaka sa mapasamak kan kuha na, takayo tagsungbat. Sa apay limtag tisakan na. Nakitak, madam. Kasano apagawida, kat saan mat makapagna? Makapag na day dyan, madam. Sobra lang ti kinapambaritis na. Wan mami, pagawitan yun. Total, adamot ni Nana pa niyang ababaw ng diti balay. Papanawan yung kit din. Di kay madanagan. Saan matla ang makatrabaho day jayan no saan nga agimbag? No sana makapag na, di bagkato mo, Mang Roko, taitulod mo yung balay da. Sana ka makabagkat, Ma'am Angeli. Nasakit ti tiyan ko. Ni mon rin tulangan at imang bagkat kanila kay Malyong. Mami, sukatan nyo matantoy driver tayo. Takanayon nga agsakit ti tiyan na. No, dada ka sa mapasamak kan kwa na, da kayo ti agsungbat. Ala, ituloy tayo kit din timangan. Aduna amin nga ibagbagayo. Agawid akong Flora. Di ta pala nang rugian ng trabaho. Intulod da ni Tatang ije balay. Limtag manantisaka na. Anya? Ala, kaasimat nga rog ni tatang mo ah. Wan nga ron, inak agpakada kini boss. O sige nga ron, sana bali. Man nakaawat ni boss. Nasingpet day jay. Patsi ka palubusan na ka. Tatang? Nakatulog manan. Gusto mo't kiti. Tapno makainan na imbang. Sana bale. Tana patumar ko matan iti agas na. Dem nga po akong tilimtag asakan na iti labakara. Makatulong dahito kini Tatang. Kaasimat ti ama. Diyos ko. Ikam ka di iti naan-anay apigsa ni Tatang. Tapno agbiag pa'y iti napawat. Agimbag ko man ni Tatang, Diyos ko. Aday ta. Nadangap ko. Asikasurpay ni Tatang. Bantayak aging gaama imbagan. Manipod na tayo ti inak. Ni Tatang tinangisan di iti pagrabangan ti maisang ina. Nakasingsingpat nga ama. Very supportive unay kanyak nga anak na. Amin aganwat ko. At dalat ta iti likodak amang baybayabay kanya. Patpatgak unay ti ama, Diyos ko. Isumaikam ka di iti atid dugpay ang panagpihang. Tapno masubalitak ti ado arigrigat na kanya. Nana Panyang, tulungan kang agdalos dito'y silid ko. Ay nasaanan, syakon. Basit la apunas daytoy, Monray. Awan ni tatam amalyong, iso asyak pay laeng tagdalos dito'y silid mo. Aywan, ni Tata Malyong tagdaldalos dito'y. Agsakit namin ni tatam amalyong, iso asyak pay la tagdalos dito'y. Ni, anya daytoy nakaparabaw dito'y lamisaan mo, Monray. Anya a certificate daytoy. Ay, inted ti school mi idi dayta, Nana Panyang. Certificate of Appreciation dayta. Gapo iti kanayon ko apa nagkanta idi, iti pagadalan mi. Ay na, naglaing kamatan, Monray. Ha? Saan mat, Nana? Basta adda ngamin event iti school mi. Siyak ti pagkankantaan da. Ay,
Kailiw ko nga ro din tagi school manan. Ngam, saan na kayat ni mama? Apay kanungay, Barok. Diyak amo anana. Idi awanan ni papa. Pinagsardeng nakmeten nga giskwela. Awan kano ti kwarta. Aniya? Imbagak pa'y akwartak ti aramatek nga giskul. Ngam di na matlatta kayat. Diyak man amukin ni mama. Diyak maaawatan ti ugali na. No dadduma, nasingpet. No dadduma mat, nauyong. Ala, Barok. Basta itultuloy mo ti kinasingpat mo, wan. Noan niya ti makitkitam kada mamam kan ni manang mo nga Angele. Di mo tultuladen. Di ka agtangtang siit, Monray. Wen, nanapanyang. Saan anasaya at nga anak tinatangsit? Kasta ti kanayon nga ibagbagaday ti papakanya. Laglagi pag-akanayon dagi dibilin ni papakanyak, nanapanyang. Saan kano anasaya at atangtangsitan tinaganak? Wen, Monray. Pudno unay dayta nga imbaga day di papam. Nagmayat at talaga ti agis tambay dito hardin. Pasig amin amula ti makita iti aglawlaw dito eh. Naimbaglakit din, tadatugaw kan lamisaan dito a pagpalabasan iti oras. Inalakmatan ti laptop ko dito eh. Ma'am Angeli, umayak man makikatugaw kan ka dito hardin. Inalak mo ti ka barbaro a laptop ko. Nagpintas ti laptop na. Tay nginginain abrad. Hoy, Mang Rocco. Apay na pink ti color day ta ka barbaro a laptop mo. Kuwang amin. Ada planok apang tedan iti daytoy. Ha? Daanan day ta laptop mo, Ma'am Angeli. Apay adi kag pagatang ka ni mamam iti baro. Panawanak man ditoy. Feeling close ka manan kanyak. Jak pagan ano ti makisarita kan ka. Driver ka laang anya. Kukuha mo to'y kabarbaro a laptop ko, Ma'am Angeli. Anya? Oh, adto'y ma. Regalo kan. Masyanak ngamin kan ka time imutan na ka ni Madam Ariela. Anak na ka, ngam imutan na kakit din. Madi ati kasyay. Awato mo, Angeli. Rocco? Ni Madam. Apay akas na una abutang mo nakakita ka ni Mami. Kwa. Rocco? Anya dayta? Kwa, Madam. Kaya't ka nabuludan ni Ma'am Angeli to'y laptop. Anya? Hoy, ulbod ka amang Rocco. Anya abuludan? Katno si katimang mangtad iti dayta a laptop kanya? Ni saan, Madam? Ala, panawan na kami dito yan, Rocco. Uwan, Madam. Ulbod dayta a driver, Mami. Itad na day a laptop kanya. Ngamjak kayat nga awatan. Di mo kayat kunam? Ngam nakitak mo't adanda ni inawat mo, Angeli. Ha? Saan mo't Mami? Anya asaan? Nakitak amis mo, Angeli! Apay nga rin asyak yung tanyo. Dadya amang Rocco Kanayon nga magpapansin kanya. Kasano? Katkastamot ngamin ti isusuot mo abadom. Ha? Apay, Mami? Anya ti madi iti pa nagbadbadok? Naka-short pan ka kanayon iti nakakit-kiting. Sa kapayla naka-blouse iti hanging. Sigod mo takas to iti isusuot ko, Mami. Ha! Naalas akitaan. Anya? Itaman pa'y adilawandak? Kat sigod mo't nga apresyarin nyo ti panagbadbadok? Dagiti nagwawasnay kan nagpupudaw Alexo? Ide, dayta. Sa bali ti panawanitan. Laglagi pam, Angeli. At dalalaki akabalayta. Apay, di ka mabuteng. Ang mga nugundawayan na kanila kay Malyong. Iso akit taem ti ibadbadom, Angeli. Mami! Monray? Rumarta? Ha? Papanan tama ng Angeli. Kuyo ganak.
Tadamapan ko gatangan. Anya ti katangam. Ag-shopping nga. Kuyugan na. Apay, di mo kaya tagpasyar? Saan ka ama boring dito'y mansyon? Maboring ak nga rod manang. Kaya't ko ti agpasyar. O sige, ingka grupo tagpasyar ta. Inta ijay mall. Ay, sige manang. Ngamne, mangitugot kay ti kwartam ha. Amang ano damot kayat mo agatangan. Awan ti pangilibrikan ka. Ay, sige manang. Mangitugot ak iti kwarta. Panyang, nga panan ni Ma'am Angeli. Rimwar maetro ko. Mapanda ka no agpasyar. Kadwana ni Monre. Anya? Ni Monre? Apay ang nagkuyog ta. Ne. Nakaskas daw ka di dayta. Kat agkabsat da maetro ko. Agbanding damat siguro nga agkabsat Kwa. Mas dawak lahat. Kagurgura ni Ma'am Angeli ni Monre. Ngam nagkuyog daman. Gagangay tagkabsat. Isaan nga agkinaawatan no dadumaro ko. Ngam adulat tamat aji pa nagkapyada. Sige. Ringan nak. Ito nakalutukan. Bigbigat pa'y lahat nga maturog manan. Ay, gapot ta pampanoy-noyan ni Madam Ariela. Di makalmatan ti ulo day ta aroko. Ni, si Kamat Gayang Flora. Sumrak ka. Agyaman ak, friend. Maboring nga kiji balay. Iso nga umayak man makisarsarita kan ka dito'y balayo. Ala, agtugaw ka. Nangan kan? Nalpasan. Sumrek ka itan ijibar. Saan ka di? Wan, Flora. Medyo okay matan ni Tatang. Apag iso nga rod. Na-file ko matan ti leave ko. Ano sampay laang tawa na kakaduam. Wan, naimbag tulan no makaanak kan. Wen anaya. Ay, sapay ko mata normal ti panagpas ngay kunto. Tapno makatrabaho ak matla dagos. Kat, asinon to ti mga awir iti anak mo. Ninanang ko Nasaya at nga rod no kasta. Okat, kumusta mat ni tatang mon? Makapag nakadin? Medyo okay laang. Ipilit na nga rod ti agsublin iti trabaho na. Ngamjak palubusan. Wen masapol nga agpaimbag pa iti husto. Tamangan no kumaro laang tirik-rik naan na. Wan, Flora. Kasta timbagak kan kwa na. Nagaduti ginatang mo, manang Angeli. Wan, Monray. Naumaak nga minan kadagiti gamit ko. Iso agumatang at iti baro. Naglaka ka matan uma manang. Monray, di ka pumanpanaw di tapila ta ha. Adala-ala at biit. Sige manang. Mabiit aklaan. Kanayon agumatang itibado na. Sapatos, ganda dumapay. Patibag na, kanayon abaro. Maminsan, wano mamindwala ang nga usaran na. Dinan kayat. Oh, daytoy, Monray. Inayon mo di ta basket ta. Kan inyalaan kamatan iti medyas mo. Di kamot nga nagpili iti arwatang. Iso aday tan medyas ti ilibrik kan ka. Ala, saanan manang? Alakit din. Ilibre ka nga rod. Ne, sumarunutan nga agbayad manang. Ha? Higmon di pagbayad ta. Sige. Mabitlaan nga rod ha. Ala. Awan ti wallet ko. Naragrag ko. Anya? Monray, naragrag ko ti wallet ko. Pakibayadan pa lang Please, bayadak to kan ka. Promise. Naragrag ko ti wallet ko. Sige. Bayadak nga rod, manang Angeli. Ala, kasanuatan ngay. Sabay nagdagkalagatan ti karga ti wallet ko, Monray. Naragrag ko kiting. Ala, Puston manang.
di ka nagsangit. Sapay agman maneho ka. Nagsakit ngamin tinagam ko. Nagregregatag na jay abroad. Pasat ti urnong ko na kwarta. Ngam napukaw. Awanan ti kwarta, Monray. Ala, guston manang. Naimbaglapit din. Tadayin tugot mo ang kwartam. Kay kayat ka, ading Monray. No sa anak lang agman maneho, arakupon ka nga agkan. Ha? Kay kayat nakmanan, manang Angeli? Katuan mat ading. Kay kayat ka mat asigod kat. Thank you ha. Sana bale, tabayadak tunod na kwarta. Thank you talaga. You're welcome, manang Angeli. Hoy, Monray. Nagkapuan nyo ka ni Angeli, ha? Nag-shopping ni manang Angeli. Kinuyog ko. Papay. Pagda kwarta na, pinag-shopping na. Naregreg na kano ti wallet na. Iso asyak ati nagbayad. Anya? Hoy, Monray. Intun maminsan. Di kagpakaling ang mga libre ka ni Ma'am Angeli, ha? Ha? Saan kumat nga inlibre? Tako na naabayadan ng tumat laang. Awan kwarta ni Ma'am Angeli. Anya kumangit ipagbayad na kin ka. Ha? Basta naawisan na ka man ng arumwan. Di ka mapmapan, ha? Nalawag timbagak. Uwan, Mang Rocco. Ha? Adda awag ni tatang. Naimas pa'y nakiturog na. Iso asyapon ti mang sumbat iti cellphone na. Amang ano na patag nga awag dayta. Hello? Hello? Sino na ito'y? Ayan nila kay Malyong? Ha? Ti anak na daytoy, madam. Kasaritak man ti amam? Nakaturog pa'y, madam. Anya? Naimbag ka di? Saan pa'y, madam? Sige. Ibagam, tagpaimbag pa'y iti husto. Muray saan pa'y asumrag? Ibagam, taikak iti atidong abakasyon na. Naawatam? Ha? Diyak kaya ti addaan na yan na nga agtrabaho dito'y balay ko. Ibagam, taikak iti uray makatawan, abakasyon na. Awanan. Inudap ng itibangir anin niya. Ay, talaga gayam anauyong ti amo ni tatang. Nakadkadlaw akagura na launay ti ama. Apay akas jay. Anya nga talaunay ti gurguraan na iti ama. Adda nga tabasol ni tatang kankwana. Agkan-kantamanan ni Monri iti silid na. Nakalukat tiri daw ti silid na. Iso analawag ang makitak dito'y ni Monri. Ay, di talatan ati mabalin a pagkantaan na. Taparitan damot ngamin nga agmarang mga agkanta. Iti urean niya pasat diti mansyon. Iti laeng piman silid na. Ti mabalin a pagkantaan na. No apay akagura da Madam Ariela adang ganti na pintas a panagkanta na. Nana ba niyan? Ay, nakita na kon. May ka dito'y silid ko. Sumrag ka. Ay, sige, umaya kon, baraw. You say it best when you say nothing at all. Ay na, talaga ang makapaayat adang ganti boses mo, Monray. Thank you, Nana Panyang. Ngam, asino nga'y tinakasursurwam nga ang gitara, barok?
Inyenroll na idin ni Papa. Hanapan niya. Ngam, nangalak laang iti basic. Idi kwan, Pinoy buyak laangan iti internet dagiti course ko. Ah, Nalakamot asuruan hanapan niya. Kuna ni Papa, idi ubingak no makakita ak kano iti gitara, sangsangitak kano. anya? Wen, hanapan niya. Iso nga inggatangan nak iti ayam ko a gitara. Kasta gayam. Inururnong ko dagiti ayam ko idi a gitara. Nagado. Ngam idi nagapad a mamaken Papa. Imbelengkit din ni Mama dagiti nga ayam ko. Apay, agap apa aya da mamaken papam ide, barok. Wen a, kanayon a. Nasingpet ni Papa. Ni Mama ti mga papakin ni Papa. Ngam no kwa, agungat-mat ni Papa. No kasta, unno ti imbaga ni Malyong kanyak. No saan nga ikan ni Papa iti kwarta ni Mama, apaan nan. Ha, Di kayat ni Mama, iso ti mangigam iti kwarta ni Papa. Ngam saan mat akayat ni Papa, iso nga agapada. anya? Ti kayat ngamin ni Mama, Panyan! Ayan mo! Ayaban na ko ni Mama. Sige, panawan ka pa'y munre. sige, nanapan niya. Anyat aramidam iti silid ni Monre Panyang. Kwa. Imbes adag iti trabahom ti asikaswam. Ay, sorry madam. Nalpas ko nga minan dagiti trabaho. Anya analpas. Ado ti matrabaho diti mansyon, Panyang. Mapan ka ijay hardin. Tayong kagsapul iti aramidam ijay. Wan, madam. Kunamlan asino kameten ang makisinsiningad iti anak ko. Apay, close kayo kan ni Monray? Ay, kukuha. Ha! Babaunan ka laang nga makikloseness kakit din iti anak ko. Ha! Dagiti padam ang mamirmiraw ti pakisinningadam. Sana da kami nga amom, Panyang. Ay, pudno dagiti imbaga ni Malyong kanyak. Ay, ipakat na latta daging lis. Nga oray saan mat nga umumno. Mapampanag-nakak itan dagiti imbagbaga ni Malyong kanyak. Kaano nga rin ikaw nakiti kwartak, Mami? Ladingitak, Angeli. Ngam paset ti panang disiplina kan kadaytoy. Diyak kayat nga agbalin ka abarayo, boy. No kayat mo ti maadan iti kwarta, agtrabaho ka. Nagbalbaliw kayo talagan, Mami. Imutan dakon. No kaano ang mabukudan yung ti kwartayo, isumot tan ti panagbalin nyo nga imot. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, Angeli. Narigat asapulan ti kwarta itan. Saan nyo matapagrigrigatan ti kwartayo, Mami? Day tamot lagaw awat yar aramiden nyo. Basta noan niya ti imbagak, agtungpal ka. Awan ba't paggastusam? Talibre mat ti kankanam dito mansyon. Ha! Anya pa'y lati sa pulam! Monray, nagkapunday ti agitaram. Napintas Ginatang ni Papa Dayta ijay abroad, Manang Angeli. Oh, napintas. Siguro, nangina daytoy. Wen a, isuti ko na ni Papa. Nangina ka no? Ngam, jak amo ano sagmama no? Kasta di? Ha? Apay nga umisem ka, Manang Angeli?
Monray, kaya't ko man ti agsursuro nga gitara. Ay, mabalin mo't nga isuro ka, Manang Angeli. Ay, uray sa anan. Siyaklatan. Diyak namin kaya't nga damang isuro kanya. Anya? Monray, mabalin ka di ako kwaklaangan da itoy. Remembrance kun kan ka. Ha? Sige na, kakaasi akmat. Awan pa'y gitara. Kwa... Please, Monray. Ay, sige. Total, adumat ti gitara. Kukwamon day ta, Manang Angeli. Ay, talaga nagsingpot ka, Monray. Saan ka naimot? Agyaman ak, ha? Ay, you're welcome, Manang Angeli. Oh, sige, ala ka ro doon daytoy, ha? Taijayan silad ko ti paggitara, Ay, uwan, Manang Angeli. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanapanyang, ikabil mo man ni kotse to'y gitarak. Wan, Ma'am Angele. Oh, adtoy. Sige, ma'am. Tay mat gitara ni Monray daytoy. Pangipanan nga ta ni Ma'am Angele. Nanapanyang? Ay, Monray, di mat gitaram daytoy. Ay, uwan, Nanapanyang. Ngam, inted kun kin ni Manang Angeli. Tinawat na ngamin. Anya? Ngam, apay nga dakan ka day ta, Nanapanyang. Anong kwa? Binaunak. Ipan ko kano iti kotse na. Ha? Pangipanan na nga tangay. Anya pala dar aramidong gitara. Ay, wan, ma'am. Sige, ipan ko daytoy, Monray. Ay, Oh, Monray, apay akas na mas daaw ka. pangipanan mi ti gitara nga inted ko kan ka, Manang Angeli. Mapanak ag concert. Ha? Ag-concert ka? Kat saan ka mat nga agkan-kanta, Manang Angeli? Di ko nam. Ngam di mo lang mumat, Ada ilimlemang ko a golden voice ko. Tsakla kayat nga ipangag ta ang mga numadiscobre, Ha? Ngam ita, kapilitan. Tada kami nangawis kanyak nga ag-concert, Monray. Iswa, thank you itim padawat mo gitarak, ha? You're welcome, Manang Angeli. O sige, mapanak nga rudan. O, aganad ka dito'y balay. Ay, uwan, Manang. Uray si ka. Aganad ka mat, Thank you. I love you. O sige, bye. Napanan? Nakaragragsak ni Manang Angeli, idi pinadawatak iti gitara. Nakasingsingpet manan kanya. Panyag, romuar kami ka ni Rocco. Mapan kami iti ayan, dagiti sanikwak. Di kagpatay-patay nga agtrabaho dito mansyon. Sa nagaputawanak nga amom, kat agsadot-sadot kamatan. Wan, madam. Madam, ikuyog ta ka din ni Angeli. Saanan? Amo ka di namatla kayat, tanarabyan manan asimbangpet. Iso ajak ikikan niti kwartana, tapno saan ko maarumwar. Ang rumwar matlata. Madam, nasaysayat no ikuyog ta. Tama nga narumwar tumanen, no awan ka dito yung mansyon, madam. Rocco, Amangan no sumrumanan ti sakit ti tiyan ko, madam. Awan ti bang sublat kanyak nga agmaneho. ala, ingkariingan, panyag. Pagrubuatam, taurayan mi. Ibagam, tamapan mi pasyaran, dagiti sanikwa. Anya kayo batan? Istorbo kayo di panaturog, mami. Apa yung pagrubuatan dak ay, ha? Sumurot ka kada kami ka ni Rocco. Pasyaran tayo manan, dagiti sanikwa. Sana ka sumurot. Makatuturo gak.
Apay ngamin, anarabyan ka manen asi mangpet? Ala, agrobwat kakit din. Tapno adda kasinublat ni Rocco nga agmaneho. Anya kay Matan! Masadutak nga rod, mami! Angeli, may sakumalaang tisao. Apay ngamin ay apilitan dak, kat masadutak nga rod. Awan nga rod timang sublat ka ni Rocco nga agmaneho. Kayo pala ngamin sukatan ti pambariti sa driver yo! Ah! Ah! Tinungpaan mami! Sorry. Sorry, Angeli, iha. Sorry. Nailuyo sakla ang itipungtot ko. Sikan tumat ngamin. Tumangsit kamat ngamin ang asumungsong bat kanyak. Napagurak ni Angeli. Ti cellphone ni Tatang. Asay nung tati umawag? Ha? Munray mo ito'y nakaregister anagan dito. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayan ni Tata Malyong. Nakaturog. Ni Anaya daytoy. Anak na. Ay? Si Kakadiday, ha? Ha? Am-am muna? Ben, nakita kong ti video. Impabuya ni Tata Malyong kanyak. Yakang mo tinagan mo. Ha? Isyak ni Anaya. Siyakmat ni Monray. Balay mi to'y pagtrap-trabahuan ni Tata Malyong. Uwan. Nang nangagkon tinagan mo, Sir Monray. Kanayon na ka ngamin nga istoryaan ni Tatang kanya. Ha? Kasta ka di? Ala, di nakawagan iti sir, Anaya. Tawan trabaho. Ha? Kumusta gayam ni Tata Malyong? Saan ka di pa'y ngagsubli dito'y? Kailiw ko ngaminan ang makita. Dandanin, Sir. Monray. Kaya't nanti agsubli. Inton umay alawas siguro. Mabalinan nga agtrabaho manan. Okay ka din ni Tata Malyong? Wan, medyo okay matkit din. Basit lang ang inanati ka sa pulan nan. Okay nga rod. Urayip ti pa nagsubli na. Agyamanak ha? Awan anyaman na. Ay, sige. Bye, Anaya. Nice to hear your voice, Anaya. Take care. Bye. Likewise. Bye. Dayjay gayam ti Monray akanayon nga istoryaan ni Tatang kanya. Madlaw na singpat. Nga medyo oray ubing-ubing ti panagsasaunan. Ala, nagpintas ti boses jay anak ni Tata Malyong. Mabainak la amang ibagaken kwa na, anapintas ti boses na. Ala, kasla kayat kumanen nga awagan. Awagak manen. Ay, saan gaya man? Kababain? Amangan no maistorbo. Amangan no dar-aramitin na. Saanan? Intun bigat manen? Monray! Apay ka di, Manang Angeli? Maboring at manan dito balay. Kaya't mo tarumwarta? Papanantamanan ngay, Manang Angeli. Inta pa siyaran ti tanamday di Tito Luisito. Ha? Agpaiso, Manang Angeli? Wen, Monray. Amok akayat mo ti mapanijay. Ngam di nakapalubusan ni Mami. Saan ka di? Uwan nga rod, di na kaya tamapanak ijay. Sige, takuyugan ka. Mapantaijay. Ang mga noong tan na ta, no maamuan na anapanta ijay tanong ni Papa. Saan? Siyak di makaammo, Monray. Di ka matanagan. Iso na lang ta. Ay, Ha? Apay ka di, Manang Angeli? awan kwarta.
Kaya't ko kumamat nga igatangan iti sabong, kandila, kanda dumapay ni Tito Luisito. Ngamawan mo't paggatang ko. Ay, siya kung ti gumatang, manang. Pasensya kan ha. Napukaw mo't ngamin ti wallet ko. Siya kung ti gumatang. O sige nga Rod. Magmagnatan amapan ijay. Ha? Saan ta nga aramatin ti kotse, manang Angeli? Awan gasolina na. Awan kwarta kapag gasolina. Ay, ikan ka iti pagkasulina, manang Angeli. Ay, kababainan mo, Ray. Mababainak una yun kan ka, ading. Di ka agbabain, manang. Basta ikan ka. Sige. Tangay ipilit mo. Sikati makaam mo. Ala, agrubat tangarudan. Ading mo, Ray. Kumusta dagiti pagay, lakay Marino? Ay na, mayat, Madam Ariela. Tandanin agdawa dagiti pagay. Kumusta mo't ti padanom? Medyo bimasit nga rod, Madam. Summer man nga minan. Okay lang dayta. Tinapatag sana mapukaw ti danom. Wun matkit di Madam. Lalayngan nyo tagtalon, lakay Marino. No kasano ti kaado tinaapit iti first crop, masapul nga ado manen iti second crop. Naawatam, Wun, Madam. Ay, sapay la ko mga raw. Tasaan manen adumarok dagiti nagado abilit, Madam. iso nga rod nga adda ka akatalak ditoy. Tapno adda mangabog ka dagiti billi. Apay, di ka makapanunot iti remedyo. At ang impakat ko paghabog ka dagiti bilit, Madam. Ngem adalat tamo dagitay makalusot no ko. Doblem ti panagbantay mo, Marino. Tanwag kapoy-kapoy ka. Sukatan ka at dagos akatalak ko ditoy. Tandaan dayta. Panawon ka pa dito Campo Santo, ha, Monray? Inakbit ag gasolina. Kan inak gumatang iti sabong nga iparabaw ta dito'y tanamday di tito. Kunak ngamin adumagasta itay, ngam di mo matkayat. Siyakon. Basta urayan nak dito'y, ha? Sige, manang. Sige, iyag mo nga rodan ti paggatang ko iti sabong. Tay nginginaan asabong ti gatangak. Kakababain mo't ka ni Tito Luisito. Isaan na yun am ti itad mo akwarta, ha? Kan tay paggasolina, di mo liplipatan. Ay, sige. Mabait lang nga rod, manang Angeli. Ala, agan anos kawan. Tainton siya ti madan iti kwarta, ilibre kan to. Kan, bayadak to amin nga utang ko kan ka. At iti kwarta, manang Angeli? Ha? 5,000 laeng? Ay, kurang daytoy. Ngimina ti gasolina, Monray. Kan pati sabong, ngiminan. 5,000 tay nginginaan asab-sabong. Ha? Kat no di ginatang mi kinitatamal yung asabong. Kat awan pa iti 500 pesos. Nagalas asabong dagi jay. Dagi tay mabit amalaylay dagi jay asabong. Ha? Kababain ka ni Papam. No tay lalakaan lang asabong ti iparabaw ta dito'y tanam na. Mayat di sabong agatangag. Taag-baliw-baliw ti kolor na. Anya? Ray. No aldaw, agduduma ti kolor na. Adda red, yellow, orange, green, kan blue. Ngam no itirabii, agbalin apuraw. Rumanyag ti sabong no itirabii. Iso anangina. Adda aya kasta asabong, manang Angeli. Adda! Tay nga rod nginginaan asabong dayjay. Iso anayunam daytoy wan. Anayamon 10,000 pesos. Ha? Tay laangan saan anangina tigatangem. Makaawat mat siguro ni Papa. Saan nga rod ang mabalin, Monray? Agawid ta nga rod no di mo kaya. Ha? Alan tapno umay tantumanon ditoy. Sige ka, di kanto kuy-kuyuganan, no di ka agtungpal iti kayat ko. Sige nga rod, manang Angeli.
Nayunak day ta? Kasta Ay na! Uray may sa tikabsat ko no kasken ka, Monray. Talaga saan ka naimot? Nakasingsingpot ka. Adtoy manang. Okay. O sige, agtugtugaw ka pailaan dito, Yuan. Urayan nak, Monray. Mabiitak laang. Agawid ka manen kunam panyang. Uwan ko madam. Agsubli akmat la inton bigat. Sa paagton tagsubli, madam. Linawas met lang nga agawid kan panyang. Ha! Saan aga puta inikan ka iti day off mo? Kat kanayo ng matantirumwar dito'y mansyon. Ay, kasapulan mat ngamin, madam. At dadingwan ko asarsarong karak iti abong-abong ko. Oh, adula amin. Aguray ka. Anya day tabit-bit mo. Ay, grinoserik idikalman da ito'y, madam. Yawin ko. Grinoserim, wano tinakaw mo. Ani, saan, madam? Ha? Kwartak tinggatang ko kadag ito, uy. Agtatakaw ka, panyang. Ani, saan, madam? Ha? Siguradwam lang, panyang. Tanumadok talak nga agtatakaw ka. Ha? Sa anak nga agpangadwa, amang papanaw kan ka. Ay, una yun ni Madam Ariela. Ay, nalaing pa'y gayam agpabasol. Sa bagay, awan tirumbang nga pagbutngak. Tawan mo't madingar aramidag. Kan adabat ti CCTV apang kitaan na. Nupod na wano saan ti pagpabasol na kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patalatang. When it comes to love, you don't count the cost. Monray, Mama? di mat imbaga ka. Ano kun di kanta ka? Di ka agmarangmang iti uray sa dino asol iti mansyon? Ijay laang silid mo ti mabali na pagkantaam, kunak! Sorry, Mama. Ha! Pasikat ka launay, Monray. Pagpasikat mo ti boses mo. Apay, ti kunam, napintas ti boses mo. Ti kunam, nalaing kang agkanta. Ha! Uray anyat at aramid ang mamang papintas iti boses mo. Di kanto lumaing, Monray. Ha! Iyag mo man kit ti day ta gitara? Mama! Ha? Iyag mo day ta gitara. Kasto'y tirumbang iti day to'y agitara! Mama! Apay ngayon para ak mo matanti gitarak, Mama! Pupwisit kit de! Dalusap day ta, Monray! Awanan! Natatailin ti gitarak! Awanan! Manang Angelique, dinadaol ni Mama ti gitara. Ala, huston. Tauray agsangit ka. Saanan ang maisubli tinadadaal a gitara, Monray? Ginatang ni Papa Dayjay a gitara. Sana bale. Ado pa'y matagiti gitara iti silid mo. Uwan sayang Dayjay. Naulpit namin ni Mami. Uray siya. Uyungan na. Ha? Agasem, di nakikikan iti kwarta. Di nakay-kayat ni Mami. Saan natakay kayat adwa? Iso ada talangan ti agsinakit, Monray. Agyaman na.
tanasingpet ka manan kanya, Manang Angeli. Masyanak namin kan ka. Iso ano ada tirigat ti may sakadata. Data ti agtinulong, ha? Wan, Manang Angeli. No, da ka sa pulam, ibagam laang kanyak. Di ka agbabain, wan. Wan, Manang. Kat no, damot ka sa pulak. Sidadaan ka kadimot laang amang tulong kanya, Monray. Wan, Manang Angeli. Agyaman ak, Monray. Promise mo, ha? Walang iwanan, ha? Wan, Manang Angeli. Ma'am Angeli, hindi pa'y lakal mo na madmadlaw ko analiday ka. Saan ka matagtagari? Apay ka di? Gapukan ka, Mang Rocco. At ka di bahasul ko, Ma'am Angeli. Gapukan ka, natong panak ni Mami. Gapo iti kinalay mo agpambar, buwisit ka. Di ka pala pumanaw ditoy. Awan ti matingar aramida. Ay, buwisit ka kiti. No, di nakapapanawan ni Mami dito'y mansyon. Siyak ti pumanaw. May, papanam kumangay, Ma'am Angeli. Awan bibiyang mo. Ha? Jakman am mo? No, apay akas talaunay ti panang sakit ni Mami kan ka. Madaman nagbasulak. Sorry, Ma'am Angeli. Kagurgurat ni Mami. Gapo iti panang tungta na kanyak. Dayta kat gapo amin kan ka, Mang Rocco. Angeli, iha. Agsarita taman. Awan ti mga pagsaritaan tayo. Angeli, mabitlaan. Kaya't ko, tagkid daw iti despensakan ka. Gapo iti panang tungpakan ka. Iha. Amangan no kayat mo ti Romar. Ikan ka iti kwartang. Ha? Adda ka di kayat mo, agatangan. Mano, ti kasapulam, iha. Ibagam. Ited ko tikid dawam agatad. Basta mapakawanak. Kat di mon panunutan ti agtalaw di ti mansyon. Ha? Nagipulong ka di mananday di Amang Rocco kada kayo, Mami? Ha? Saan? Nangag ko tinagsaritaan nyo. Adinak lang amin nakita itay. Ada kiti saan unay nga adayo. Kat nangag ko ti amin ang nagsaritaan nyo. Ha? Adto'y ti kwarta iha. Ingkag shopping. Kurang da ito ay, Mami. Ha? Mano ti kurang na? Ibagham ta ipaay ko, Angeli. Sa anak ang makaturog. Ay, maasyanak ka ni Monre. Gapo iti kinauyong ni Madam Ariela kankwana. Ay, di mat lang amin agsublin ni Malyong. Tapno at damangilaban kan ni Monre. Ay, naimbag ni Malyong ata naturod day jay amang kalkalaban kan ni Madam Ariela. Ay, ni, adda umawag. Nimot Monre day toy. Hello, Barok. Apay nga mawag ka. Nanapanyag. Umay ka kumatito'y silit ko. Nagsakit man ang tibarukong ko. Sige, mabitlaan. Umuli ak dita silit mo, Barok. Tarasang nanapanyag. Uwan, umayakon. Bye. Ay, Diyos ko. Ay, anya nga tanti mapaspasamak ka ni Monray. Amangan numangagnak ni mamangag sang sangit. Isuadyak pigpig saan. Laplaptak ti agsangit. Agsakit matan ti marukong ko. Nanapanyang. Ay, alala. Hindi ka ngamin unay agladladingit, Barok. Tapos saan nga agsakit ti barukong mo?
masayangan namin iti dinadaal ni Mama a gitara. Intad ni Papak na ijay. Mala, sana bale. Ado pa'y mati gitaram dito'y silid mo. Masukatan to'y tinapimpintas. Saanin ang masukatan da ijay, nana? Tawanan ni Papak amang tititigitarag. Awanan ni Papak amang isaksakit kanyak, nana pa niya. Ala, di ka madanakan. Adda kami kan ni Malyong amang isaksakit kan kabarok. Napatagkan ka da kami. Saan da ka abaybayan? Nana pa niya. Ala, maturog kan wan, tani, rabiin. Di ka agpuy-puyan. Tama ka dadaal iti salun at tikasta. Nana pa niya. Mabalin ka di at ito'y kansilid ko amaturog. Awan ngamin ni Tata Malyong nga ay ayabak numalmal dayak. Isu asikapay laeng, nana. Ay, kwa. Agungat ni Mamam, Barok. Saan? Saan tangay bagbaga nana pa niyang? Tapno saan na kangaungtan? Alan nana pa niyang. Maturog kan dito'y silid ko. Tapno adda kadwak. Kailiw ko ngaminan ni Papak. Isu amalmal dayak. Sige nga ron, Barok. Anak ka di ti aramidan ni Papam, idi si bibiyag paylaeng. Taiso mataramidag kan ka. Bareng maalay-ayan basit ti kinaliday mo, Barok. Apaprusan na ti ulok. Kabayatan ti panagdayday-ang na. Nalaing agday-ang ni Papak, nana. Sige. Aramidag tar aramidan day di Papam, Barok. Ha? Ay, sige man nga rod, nana pa niyang. Aging gaa makaturog ka? Sige. Aginda ka nga rodan, Wan. Ay, oo, nana. Sige. Taaprusak ti ulong. Anaya, Saan ka di makaisturbukan ka? ay, si kamad gayong Flora. Sumrot ka. Ay, agyaman ak, friend. Naimbag matain may ka. Oh, apay. Aday ba ka? Ada out of town concert ni. Kat ni, parikot ko timang kadwakin ni Tatang. Ha? Day ta kat numabalin, Flora. Si kaman pala timang kadwakin ni Tatang dito'y balay. May sa Arabi ilaang. Day talaga yam. Awan problema, Anaya. O sige, sumurot ka kada boss. Tapno makaanwain ka man. Agyaman nak, friend. Kapilitan ngamin ama panak. Tawan mo't sa bali ama alad a singer. Naimbaglakit din tada ka, friend. Ay na, sana parikot day ta. Kabailan matkit din ni Tatang timag na. Nga medyo marigatan pa ilaang. Sige, sige. Awan problema. Siyak ti mang kadwakan ni Tata Malyong. Kaano aya ti panagbiyahe yo? Intun bigatan, Flora. Hoy, Monrey. Agsagana ka, tadda pa panantayo inton bigat. Ha? Sa dino, mama? Mapantayo ijay Santa Lucio. Ijay ayan ti ado ababoy. Kalding, kaskada baka tayo, mama? Ha! Kukwakla ang dagijay. Agsagana ka, Monrey. Mangitugot kay tikawis mo. Tagbakasyon tayo ijay. Uwan, mama? Ay, sige. Kaya't ko ti agpasyar man ni Jay. Sa paam ti agriing. Tamasa pa tayo nga agbiyahe. Naawatam? Uwan, mama? Manong Rocco? Mabayag tayo ka di ijay Santa Lucio? Tsaka mo. Mas daawak ngamin.
Tanagadumat ti pinaalan ni Mama Akawus ko pagsukatak. Tamagam to kan ni mamam na makaring. Tinakman ka sarsarita. Ta nakakonsentrate ak ngagman-maneho. Di ka na tagari Monray! Itong parko man tilugan! Ha? Naputot ti ulo! Sige, saanan? Diyan ako nagsao, Mang Rocco. Masakit ti ulitag ni Rocco akatalak dito'y Monray. Iso asika ti mang tulong kan kuana. Ha? Sika ti mga ramid iti trabaho ti katalak dito'y. Di ka madanagan, ta isuro nakatisigod akatalak iti aramidam. Oh, puro agsakit dagiti taok. Takasano? Pasig damin ababakat kan lalakay. Di da pa'y lang arod agikat, tapno makainanadan. Ipatitak ditoy, Mama? Wan, adamat kadwa? Diyak kayat ditoy, Mama. Mayat ka man wano saan agbati ka ditoy. Ha? Tumulong ka nga agtrabaho ditoy. Agpastor ka kadagiti dingwan, kan agpakan ka iti adu ababoy ditoy. Kastamatan dagiti fish pond. Diyak kayat ditoy, Mama. Ha! Apay, di mo kayat ti agtrabaho? Di mo kayat ti tumulong, Monray? Kayat ko ti agtrabaho. Basta sana ditoy, Mama. Di nakibati ditoy. Monray? Saan ko maanatangkan ti ulom? Basta agbati ka ditoy. Sursurwan ti trabaho dagiti marigrigat. Tapno di kan tumaykawa. Inton agbalin kan amarigriga. Diyak kayat, Mama. Mailiwak ka na kayo, Mama. Uray agsangit ka. Saanan nga agbaliw ti pangedam ko. Di ka agdanag. Sublian ka matlaang ditoy. Nanapanyam, apay na impadlak mo ti silad ni Monray? Ay, saan asyak, Ma'am Angele? Ni Monray tinangipadlak. Anya? Awan nga ti duplicate ti tulbag ti silad na? Ay, jak mo, Ma'am. Damani, awan da kadipay. Awan da pa'y mat, Ma'am. Nagbayag damutan. Da ka di alaam iti silid ni Monray, Ma'am Angele? Hoy, awan karbangam akong di damag kanyak nanapanyam. Awan bibiyang mono sumrekak iti silad ni Monray. Takabsat ko day jay. Awan ti sabsabali kada kami. Naawatam! Wan, Ma'am. Baka nagdagiti baboy? Ha? Nagdadakkel na baboy dagitoy. Ado pa iti pakanak. Nabanog akon. Nang nasapol mapakan ko amin a baboy. Taado pa iti aramidag. At dayta. Mapanak pa ijay bangir nga. Anay ko. Naikalisag. Nagsakit kay patong ko na ito pa. Anay ko. Ikarikatak ti tumakter. Anay ko. Nagsakit. Anay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saya atom nga ba iti trabaho? Saan ka madisgrasya? Tatabali ko. Kaya't mo, tay pulong ka ni mamam.
Ibaga, aparparaw pa ti trabaho. Ay, saan tatabali ko? Ung tanak manan ni mama. Mala, agpaklab ka, tailutin ka. Ay, tata. Dara sa matsyad kunkunay Nagsakit nga min, tata. Mala, tailutin ka. Anay ko! Anay! Nagsakit matiilot mo, tata! Weng! Talaga kasto, ti panagilot ka. Ano sama? Tatlo agimbag ka. Anay ko, tata! Nagsakit! Ayan ni Monray, Mami. Nagbati ijay Santa Lucio. Anya, kaano agsubli dito yung mansyon? Mabayag pa'y siguro. Agyan pa'y laijay, tapno makasuro iti trabaho. Anya? Agsakit ti katalag iha. Iso masapol nga adda katulungan na. Wan gaya, Mami. Ada ka duplicate ti tulbag ti silad ni Monray? Nukas ta. Inlak na ti siled na. Wan, Mami. Anya. Sapay awan ti duplicate ti tulbag na. Saan akayat day di titom apaduplicate ko ti tulbag ti siled na. Anya? Ay, sapay ada ko maalaag ijay. Ada amin gamit ko ijay, Mami. Kasta ka di. Kung nakapaduplicate ko ide. Ngam saan akayat jay samsamantong amon rey. Nakakwentas kan kwa na dagiti susi na. Samsamantong atalaga. Ta susi ti ikukwentas na. Amuyo, Mami? Uray kas jay nga ubing-ubing ni Monray. Addaman mo't utak na. Adda. Ngam awan. Basit ti utak day jay. Saan man, Mami? Nawido ni Monray no daduma. Saan basta maluko day jay? Anya anawido. Adda ayamat nawido asam samantong. Awan ammo day jay, Angeli. Nalakala ayalis ti alipuspos day jay. Oops! Kabailakaw na anak ka, ay nawawa. Oo, takang. Di unay ikutak-utak ti kayo. Amangan mo agsakit manan. Ay nawawa. Naimbaga ka, anak ka. Kabailak manantig trabaho. Na ipapas kong tinaginan na. Sigurado kayo, tatang? Wen, anak ka. Itaam kat medyo limok-mugag pa yan. Tanay papas ko tinat-naturaw. Kasla, timayag agsapay kat basik Ay, da kayo talaga. Ala, agan-anad kayo nga rod, tatang. Liklikan nyo dagiti maiparit nga ipaunagyo. Kunak namin asaan kayon nga agsubli. Tamadlaw akagura na kayo ti amo yo. Sorry anak ka. Jakmet ngamin maliklikan tag siday ti bawal no ka. Ay nawaw. Kan, napigsa akpay. Kaya't ko pa'y tiyag trabaho. Iso adi nagkadilapdan anak ka. Ala, bastaan na danyo ti salon at yo Tada kayo matlaang ti marigatan no agsukir-sukir kayo. Wen, anak ka. Ay, mahiliw akong ije mansyon. Magagaranak man ang nagtrabaho, anaya. Reporting on duty, Madam Mariela. Madam, naimbaga kaon. Adda akong madam. Awan bibiyang ko. Nagsubli ka pa'y laeng. Amok madam. Di mon kayat makita ti panagrop-ropak. Anusan kamot nga mo, madam. Panawan nak ditoy. Ingkag trabahon. Sige, madam. Ay, isimpag lang dagiti gargarit ko, madam. Ay, Agawaam ti masibat. Buise. Adda ka manan asakit ti ulo. isumot lajak makontak ti cellphone ni Monre, Awan mo't gayam dito.
Adda iti probinsya Malyong. Ingkuyog da Madam Ariela iti napanda ijay. Apay nga aday dyan ni Monray. Ay, nawaw. Ay, jak amo Madanaganak nga rod. Jak amo no anya ti plano da Madam. No apay nga intulod da ijay ni Monray. Ay, nawaw. Apay nga akas di ti aramid ti amo ta. Apay, ayok ni Monray at ila pang ipananda. Ay, mabutengak nga agdamag kan ni Madam. Pugkawan nakmat no kwa. Bayan. Tasyak ti agdamag, panya. Oh, Monray. Anyat kukuam ngay. Ingkang trabaho na. Naimbag kan samot tan, tatabali ko. Ay, saan pa? Nasakit pa lang ti bagbagay. Isuasi ka pa lang, tagtrabaho. Nasakit pa ang tisikat ko, tata. Kaya't mau, tay pulong ka kin ni Madam Ariela. Ha? Ay, saan tata? Ung tanak manan ni mama Di mayat mong tanak ka. Ha? Alam, agtrabaho ka. Di ka reklamo, no di mo kaya't ti may pulong kin ni Madam. Inka pa'y pakanan dagiti baka. Kalpasan na, dagiti kaldaing. Maoday dagiti babaw. Uwan, tata. At dapay dagiti fispan nga si kaswam. Pakanam dagiti lamus ijay. Idi saan ka pa'y nga agsakit? Si kakadila ang tagtrabaho dito'y, tata? Ay saan? Adda dagiti tangtangdanan ni Madam. Ay jak kabayla na, nusak lang tagtrabaho. Ayabam ida tapno adda kadwak. Ay saan? Ung tanak ni Madam Ariela. Si kakanulang tagtrabaho. Anya? Ala, ingkakidain. Altawag. Di ka agbuntog-buntog. Tapno saan ka nga ipulong? Mama Angeli, mabalin nga iman ni Juan. Anya? Hoy, naglaing kan, Mang Rocco? Tangdanan ka, ma'am. Sangaribo ti may isang oras mo. Ha? Inak ko mamangirwari ti kwarta ke di bangko. Diyak ngamin makamaneho ta nasakit ti sikat ko. Ha? Naglaing kan? Di magmagnaka amapan ijay plaza? Nagkuna nga aramatan ti kotse? Nagswerte ka matan? Talaga na swerte ma'am. Anyat ko nang? Kwa. Awa na, Ma'am Angeli. Numayat ka kuma, tangdanan ka. Basta imanehon na. Sangaribo a pisos ti may sanga oras mo. Ha? Napus ko na talaga ti panagruprupam a driver? Di mo ammo ti pagluglugaram? Ha? Kaya po tay pulong ka kini mami iti kasta nga ibagbagam? Noromwar ka. Di mo ar-aramatan ti kotse. Puskol ropa. Sorry, Ma'am Angeli. Di mo lang naawatan ti kahit kwasawan. Anya saan? Di nakman pagbalinan nga awan ammo na? Noromwar ka? Ag-commute ka? Awan ti karbangam ang mga ramat iti kotse mi. Ta-driver ka laan. Ha? Talaga na nga to ti pride na. Kaano ngagsuble ni Monray dito yung mansyon, Madam? Diyak mo, Anya tararamidin na yay di probinsya, Madam? pinagbakasyon ko. Tapno makarelax mat. Kan tapno makalangab iti presko nga angin. Sino nga iti kadwa na ijay, Madam? Jay katalag ko'y jay Asino kumapahay? Ni balikaw? Ang mga nulpitan na ni Monray. Hoy, lakay malyong. Nasingpat ni baliko kanyak. Iso adi mo pagatapan iti dakas. Ambo kung ti ugali na dya balikaw. Kat no sip-sip na dya kada kayaw. Kagurgura na di Sir Louis ito na dya. Tadi na kaya ti kinasip-sip na. Ha! Nakaado ka manen, lakay malyong. Apay apadpadaksem ni baliko. Kat awan mo't ti madingar aramidan na. Madam, ano? Sana ka makaid na. Haging gaadiyo yawid ni Monray dito yung mansyaw. Lakay malyong. Di mo ibusen ti pasensyakan ka. Ikatem ti kinalaing mo ang makibiyang. Dayta ti numero 1 akagurakan ka.
Manakibiyang kalaunay! Lading itak, madam. Ng pampanunutak ti seguridad ni Monray, madanaga na. Apay! Sika ti ama ni Monray, anak mo ni Monray, taapay akas talaunay ti panagdandanag mo kan kuana. Ha? Ha! Eh, Sakto pa'y nga inana. Anak ko ni Monray, ang kampanteak. Taam mo ka nasayat at tao dyan nangibatyak kan kuana. madam, day... No kayat mo, si kantimang sukon kan kuana, tawan oras ko. Ha! Ado ti pakakumikuma. Sige, madam. Mapanak! Talaga, mapanak. Apay, ti ko na. Diyak kabailan ti mapan iji probinsya. Kabaila ka. Makambuditan. Uray ta isumit a mismo tinangibaga. Sukunak ni Monray iji probinsya. Adto yan ti danom, Ma'am Angele. Agyaman nak. Yala anak man iti arak iti ref. Bakit panyang? Mabitlaan. Ops! Saan nanapan niyang? Bayam nga iso ti mga iti inuman na. Apay, iso ti mang susweldo kan ka? Ha! Hoy, Mang Rocco. Apay, sika ti amo ditoy. Taapay ako namlan asino ka amang ibaon-baon kanin nanapan niya. Angeli, uray ka di iti sango ti panganan, kat ipakitam lata ti kinaingratam. Day ka Mang Rocco ti ungtan nyo. Ha! Makapabwisit. Saan na ka manganan? Oh, Angeli, papanamon. Wisit! Si kamot ngamin panyang, nuad da pangibaunan daken ka, mapan ka adagos. Ay, wan madam. Adto yan ti papaalam, Rocco. Pampanayunuyam ngamin ni Ma'am Angeli, madam. Iso na tangsil. Oh, is stricto akmat ti kunak, angam tumangsit lata. Aywan, napanan ni Malyong, panyang. Napanmat iji probinsya, madam. Unana mo't ang nagpakada-kada kayo. Anya, nukasta, pinaypayso na tinapan ijay. Kunak ano din napaypaysuan ti imbaga na kanyak. Nasa paan nagbiyahe, madam. Ti awanan bain alakay? Agpakalaing man ako nakon. Di mo pa ilang amin papanawan da jala kay Malyong, madam. Sakit la ti ulo ti ipapainakin ka. Ha! Mapunwanak tulaeng. Ha! Talaga apapanawakon dayjay alakay. Agpakalaing manen. Talaga gayam apinaypayso na tinangsukon kan ni Monray. Ha! Buisit dayjay at tao. Anya ka mo dyan! Malabag! Di ka pala nalpas dito! Nalawamat ngamin to'y daldalusak abalay dagiti baboy. Tatabali ko. Nagginag ka nga gungunay! Ala! Wali sa manayang pagdagiti rugit na! Wen tata. Agawam! Panligaw! Ay, nawaw! Ha? Ni Tata Malyong! Ay! Tata Malyong! Ay, nawaw! Ay, Monray! Ay, kailiw kan ba naw? Ay, nawaw! Uray sak Tata Malyong! Imbag tayo may ka. Hoy! Ikaw! Nagkunabaon-baon nam ni Monray din daw. Hoy! Bilin ni Madam Ariela day ta! Nagawan kat ababayin mo. Anak niya mo ta. Ngam baon-baon nam kigay. Naglainggan. Apay di ka makawawat! Bilin garod ni Madam Ariela! Amamukan! Oy! Kapag padam di ka nakam anirukaw, anang isip ti kalarwana. Agula abay! Apay nga ka! Wala, tao may kuyawit ni Monray. Kaal-alilayam di tao. Bilin garod ni Madam Ariela! Ay, di ka makawawat! Ay, nawaw! Ay, na! Matapis kansan! Ala, huston, tata. Saan kayon nga agapa? Mala, umay kan Monray. Agawitan. Tama nga no, jak makapagtupal kat madanog ko dito tao. Nga uray dakdakil nga dayo ngamsak. Ay, nawaw! Nagbasit ka! Nakarit ka! Gapo tabasitak, tagibasitan da. Adda kabayla ka diyo kabaylan. Mala, umay kan Monray. Agawitan ijay syudad.
ingkan barok, ay nawaw. Nakasangputan dito terminal. Tata, nagsakit ti ulo. Ay nawaw, ay, mabiglaan, tatapadapon ka. Ay, sus, ay, nabara ka, Monray! Tata, Abay nga, nabara ka matan, Monray. nasakit ti sikat ko. Tata Malyong. Abay, ano tisikat mo aya, Monray? Manipod na ikaglisak. Na ito ti patong ko. Kanayonan ngagsakit ti sikat ko. Ay, ang mga nuad na bulang barap. Ang ala, ag diretsyo tayo ti doktor, tagpa-check up ka. Tapno sigurado. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Simple lago-rigor ti marikrik na. Na ikaw ka siguro iti pa nagtrabaho medyo probinsya. Tata Malyong. Tumarem ti inresita ti doktor nga agas ma. Wen? Wan, Tata Malyong. Sakbay nga agawit ta. Dumagas taman pa'y itigayim kaw amang ngilaw. Tapailot taman ti sikat mo ay nawaw. Ang dalaki di bulaw. Isungag barbara ka. Lakay Malyong, apay asinukon mo ni Monray. Pasensyakan, madam. Isaksakit ko lang ni Monray. Kas makita yung ay, na ikawan ni Monray ang nagtrabaho ijay. Agsakitan, kan alilain mo't launay daya balikaw. Baon-baonan na agas lagi din ison tibus ni Monray, madam. Anya kumaita? Katsyak matinangbilin kan kuha na apagtrabahuan na ni Monray. Tapno maisuro iti trabaho. Sorry latang roden, madam. Buisit ka, Malyong. Nalabos ti kinaman nakibiyang mo. Ay, pasensyakan, madam. Panangisakit lang iti anak yu tinaramidag. Kitain niyo kat agsakitan. Simple la agurigor dayjay. Ha? Agpada kayo la iti day di Luisito. Basit la amarik na ni Monray. Kasta launa yan na panagdandanag yo. Madam. Inton maminsan. Di ka agpakalaingag desisyon, Malyong. Nawatam. Panumaumaakkan ka. Papanawan kan dito'y mansyon. Basta mapapanaw ni Day, Madam Ariela. Apay na agsakit ka mo't Monray. Kaasi ka mo't. Adamot ket agas kun Manang Angeli. Monray, bumangon ka ditan. Taano ti paaramid ko kan ka. Nasakit pa ti ulok, Mama. Di ka agpambar. Bumangon ka ditan kunak. Mami, di ka lang maasyan ka ni Monray. Kaasi mo't. Di mo ba unan tamasakit? Ha? Agpampambar la dayta. Saan, Mami? Pudnong agsakit ni Monray. Kakaasi nga ron. Ha? Di mo man isakit dayta at tao, Angeli? Kwa, syempre, kabsat ko ni Monray. Isa natural nga isakit ko, Mami. Angeli! Alan, Mami, panawan na kami ditoy. Baliwan tayong tulangan tag Sarita. Ni Mang Rocco a driver ti baunan nyo. Pag inanaan nyo pa lang ni Monray. Alan, panawan na kami ditoy, Mami. Wah! Oh, Monray Rombang lang agyaman ka kanya. Taing sakit ka ni Mami. Agyaman na, Manang Angeli. Awan anyaman na. Ay, wan gayam. Aday pudnokan ka, Monray. Ha? Anya dayta, Manang Angeli? Tinakaw da tintad mo ang gitara kanya, Monray. Anya? Ala, apay ngay.
kat remembrance mo kanyak dayjay. Ginatang ni Papa dayjay. Jakmat ingagara, Monray. Mababainak nga rod kun ka. Ang ngamsa na bale, masukatan to. Manang Angeli, Ado pa'y mo ti gitaram. Sukatamon ati intud mo kanyak. Alan, Monray. Saan ka mo't anaimot? Saan ka di? Ikanak manan iti sabat. manjakon Manang Angeli. Ha? Di mo matgayam amo nga ilalaen tit ited ko kan ka. Ay saanan ang maulit day, Jai? Promise. Basta manjakon Manang. Napatagdagiti gitara kanyak. Taginatang ni Papa dagijay. Isu adikan ikan. Anya? Please, Monray. Basta, di kan ikan Manang Angeli. Imo. Kasta unay ako silap ni Manang Angeli kanyak. Kagura nak nga tamanan. Dita panyag. Ay na, nagmayat. Aganos ka, tani. Nasakit ti tiyantay sigod apag pampamasakyak. Nalaing kamot kaya magmasahe, bakit pa niya? Ay, saan mo, Troko? Gagangay la pa nagmasahe ti amok. Roko, check upam to anay bagtilugan ha. Tagbiyahi tamanen inton bigat. Wen, madam. Nakaapit da kanon itinateng. Isungay nakalaan tinaglakwan da. No kasta, nakalako da, madam. Wen, tigamin kayat ko. Apag sangpet ko ija probinsya, iyawat dan adagos ti kwarta. Saan da ka nga ta sa oran, madam? Imposible saan da nga agkupit. Awan ti pa nagtalag ko kadagiti katalag mo. Oh, saan? Amok, ti sigod agatad ti paglaklakwan da iti agduduma anateng. Addalistaak. Anya? Ay kat sigurado man nga rodan na dumawat ni Ma'am Angelican kay ti kwarta, madam. Ay, jak ikan nga uray dumawat. Una, madam. Narigat nga agpaiso na may spoil ti anak mo iti kwarta. Dita, panyang. O sige, masahyam iti husto. Ti pagdanagak, amang no agrebelde ti anak ko, no imutak. Saan mat siguro, madam? Maawatan namat siguro na apayasaan nyo ikan iti kwarta. Pasat ti panang disiplina yung kankuha na aramidin nyo. Saan ka di? Katuan mat. Sige. Huston, panyang. Napnak akon iti masahem. Amangan no kayat mo mat agpamasahe, Roko. Nalaingag masahe ni panyang. Saanan, madam? Inaktulag pamasahe ni Terwar. Tati kayat ko. Daytay ubing ti pagpamasahiyag. Anya, ay saanan? Awan urasan nurumwar kapaylaeng. Ni panyang ti pagpamasahyamon. Iso mat lang nga iso, Roko. Apay apapanawan na, Ma'am Angel. Di mo damagan no apay. Basta irubot mo amin ang agargarot mo, tagtalaw kan dito mansyon. Saan may akasapulan ti serbisyom? Ibagam ano niya ti basol ka, Ma'am Angel. Tapno may dipinsak mo ti bagay. Ay nawaw. Basol mo ti kinaman nakibiyang mo. Anya ti pinakibiyangak, Ma'am Angel. Ti panang sukon mo ka ni Monray, ije probinsya. Ali Suray, iti day tangin naramid ka, Ma'am Angel. Suray, pakapasulak dita. Nyamnimot Madam Ariela mismo, tinangibaon kanyak, Ma'am Angel. Ha? Urag sasango tayo at ang lukad na Madam Ariela. Ma'am Angela, ay dawaw. Takdirat timbaga, tagpaisumat abinaunak ni Madam Ariela. Ulbod! Ay dawaw, saan na nga gululbahod, Ma'am Angela. Waray damagam kin ni Mamen. Anya? Nasaysayaat, no agsasarita tayo kada Madam Ariela.
Tapno malawlawagan ti amin. Saanan? Awan panawon ko. Ngam inton sumaruno, amwam ton dagiti limitasyon mo, Tata Malyong. Naawatam. Unlatan Anyap ko na? Ha? Ay nawaw, wen, mamanjilay, kuna. Ya? Apa nyagsang-sangit tayo, nawaw? Awan, Malyong. Ada problema? Awan ko nakpet. Mabalin nga tatagpakada ni Madam Ariela. Ha? Ay, pumanaw kan diti mansyon, panyam? Saan? Agpakadak lang iti sumagmamanungal daw. Ha? Ay nawaw. Kakuwan mabalin. Apay kit din asaan. Palubusan takngata ni Madam. Wen, apay kumaasan yay. Ibagam no saan nakapalubusan. Tasyak ti makisarita ken kuana. Madam, agpakada ako mapailaeng. Pakada! Huh? Awan lakot kasta ti ibagbagam panyang. Ha, papanambanen aya. Ay, adala ko maasikasuwag, Madam. Napatag-abanag. Oray makalawas ko malaeng. Anya launay aya ti as-asikaswam panyang. Apay, makiasawa ka manen. Ni, saan, Madam? Basta adala napatag nga asikasuwag. Agkasim ngay day tamakalawas apakadam. Agpakpakaasi ak, Madam. Kasapulan nga agpakadaak. O sige. Ngam italaan daytoy ha. Di mon ulitan ti panagpakadam. Amom nga ado ti trabaho dito'y balay. Ngam pakada kamot apakada. Uwan, Mama, oray italaan nga agpakadak iti makalawas. Wanan. Ala, agawid kan. Nagbayag kamatan nga gunggunay. Mabisin akon. Ay, suray, madam. Ta naglaba ngamin itay. Kalpasan na, nagdalusak. Sa idikwan, insimpak dagiti. Kat! Masapul aya abinsa-binsaem nga ibaga dagiti na ramid mo. Ha? Ay, Apay! Iboy-boy mo ti aramidam dito'y mansyon, ha? Ibagam no masadot kan nga agtrabaho, tasukatan kan. The door is open for you to went out, Malyong. I don't need a lazy man like yours. ginawa. Like yours ka na. Like you ko na madam. Agkakanat man ti English lang. Dilagbay na kundi English. Karabo English pa imot nga raw. Ay, grabe talaga dagiti agraraman na tatawa. Ay, nawaw. Tatang, awan trabaho yo? Awan, anak ko. Risdik ita, araya. Ala, sumrat kayon. Kat naimbagman ta pinalubusan na kayo ti amo yo, tatang. Wen, no di nagpalubusan. Agprotesta ka. Karbangag ti agdi off, anak ko. Idarom ko ano di nag-ikan iti risdik. Jak pa'y lamalipatan ti panagsasao ti amo yo, idi imawag iti telepono, tatang. Kasla addadakil agura na kada kayo. Di mo ikaskaso, DJ nga mo. Crush na ngamin ide. Ngam inisnab ko. Iswa na sakit kinakam na kanya. Ay, ni tatang. Sila ibagbaga. Ay, nawaw. Ay, isaan ka di, anak ko. Kun laeng. Kaya't kalaeng apagkatawain mo ta. Ngam, ha? Saan mo man napakariribukan ti amok, anak ko? Awan tayo jay. Basta aramidik ti husto at trabaho. Awan ti rumbay nga pagdanagan ta, anak ko.
naistorya ka di ti anak mo? Nagsarita kami iti telepono? Ay, wen, munray. Nakaturog ang ngamin di mawag kay ti cellphone ko, baro. Wen, tata, iso ti imbaga ni Anaya? Nay, talaga nga amo mong tinagan di anak ko, munray. Wen, memoryado kon tata. Ne. Kasla naragsakan sa ita, munray. Nagpintas ti boses ni Anaya nga anak mo, tata? Ha? Ay, Siguro, kas jay matlaeng ti kapintas ti rupa na iti personal. ay, wen, abarok. Imalalaunay kanya. Agpada ti agong may anagtangaws. Ti bibig may accusable lips. Ti pimarintumang akurimat-mat me. Agpada ti nakinis arupa me. Kan ti naglanay amatami. Ha? Na. Apay nga umiisam ka, ay nawaw. Di kan samot mamati iti ibagbagakin ka ba raw? Makaparagsak adengdenggan ti boses na iti telepono, tata? Ay talaga Imalamot la kanyag iti boses. Kasla kayat ko makita iti personal ni Anaya, Tata Malyong. Ha? Sino ti kayat mo makita, kunak? Ay, kwa? Ti anak ni Tata Malyong? Ay, wen, madam. Ay, nawaw. Ni Anaya nga anak ko ti bagbagana, ay, nawaw. Anya, apay akayat mo makita? Iti anya arason, Monre? Kwa? Kayat ko ti makigayem ken kwa na, mama. Gayam! Adula amin dayta. Anak ti mamirmiraot? Gayamam? Ha? Apay, may parit. Ayan, Antal na ka! Day, Saan asika ti kasarsaritak Malyong? Hoy, Monre, saan man atila pakigay-gayamam? Angam sa bagay. Awan mo't kit di ti mayata makigayam kan ka. Tasamsamantong kamot ngamin. Ala! Agsina kayo! Monray, mapan ka ijay garahe. Ing katulungan ni Rocco, tado ti matrabaho ijay. Darasam! Uwan, mama. Kat si kamat Malyong. Nalpas mon dagiti trabaho. Itay pa'y, madam. Kat gapo tanalpas mon, agdon kamutan. Awan mo't nga rod teramida kaon, madam. Nalpas ko amin ay. Sumapol ka iti sabali nga aramidam. Mapan ka ijay hardin, taik katem dagiti nagango abulbulong dagiti sabsabong ko ijay. Nadalos dagiti sabong yo, madam. Sigsiguda ikatan dagiti nagangwa bulong na. Ingka nga rod kitaan, no adda insekto amang daddadaal ka dagiti mulak, tapno sana madadaal. Ay, nawaw. Talaga nga ibirok na. Di na kaya't amakay na na. Ha? Grabe talaga dayta, Madam Mariela. Sadista nga amaw. Parigatan na ti katulong na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Up, sumayan ti sabaw. Ay, nawaw, napunta ti sabaw. Ay na. Nagpayag kamot ni aggaon la kay Malyong. Kunak no nakadasaran ti tarawon, ngam agkagao ka pa'y malagayam. No tumulong ka kung mga gaw, di mabit amalpas ti trabaho, Roka. Trabaho mo ti agluto ka naggao la kay Malyong. Ha? Apay kumatulungan ka ngay. Agmanihula ti trabaho dito anya. Iso di ka man agin lalay ngag sa ti kasta. Ay, Mangantayon! sige, mangan kayon, madam. Ni Ma'am Angeli ngay, madam. Ingka ayaban ni Angeli, lakay Malyong. Syakon, madam. Ah. Nabandong kami na nila kay Malyong. Sige. Ay. Mangantayo ka din, mama? Madamdamakan amangan, Monre. Ha? Aggidan kayon ton kan nila kay Malyong.
Mabisina kon, mama. Agidan kayo nga rod kanila kay Malyong. Di ka di makaawat, Monre. Madam, mabisin ka nun ni Monre. Man, ano ayan? Ang hulibag ka, Malyong! Man nakibiyang ka talaga. Anak ko ni Monre. Uray anya ti aramidak kan kwa na. Awan ti bibiyang mo. Ha? Ay, di kay ka di maasyan kini Monre? Madam? Anak yo, kunayo? Ngam apay nga rod akas la ilidliting yo, madam? Pumanaw ka dito'y lakay, Malyong. Amangan no anya ti maramid ko kan ka. Ah? Kan uray si ka, Monre. Pumanaw kayo dito'y. Umay ka Monre. Inta pala ije hardin. Wan tata Malyong. Anya ka matan, Monray. Makaparugit ka kitkitaan. Kitaan mo talaga amang mangan. At dapat na pwede tapingping mo. Apay ngamin ang makigidan ka mangan kanya kaya. Mabisinak nga minan, manang Angeli. Kan awan da mama akagidan mo amangan, tarimwarda. Madamdamakan amangan. Agidan tan amanang. Ay, ingkang bugo. Tamaudi kan amangan. Narugya ako. Saan ka nga rod akayat akagidan amangan? Di ka di makaawat? Sige. Tumakder akon. Saan ka nga roden nga agungat, manang Angeli? Puisit kit. Ay, ha? Puisit na talaga. Na? Dalo sabday ka, Monray. Na? Huh? Imburandis na mutuntikan kanan na dito'y lamisaan. Dalo sabday ka ko na. Uwan, manang Angeli! Tamaudyanan na. Nakaanak ka matlaangan, Flora. Ay na, nag-cute ay anak mo. Naimbag nga ron. Ta-normal ti panaganak ko, anaya. Wan, agpaimbag ka adapos ha. Tapno makasubukan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Kaili kong taagtrabaho manan. Iso nga rod ako na, agpapigsa ka adagos. Anaya. Adan anak ko. Apay nga rod nga agsangit ka nga eh. Aglalaok ngamin ti Marie Kriknak. Naragsakak, tadan anak ko. Malidaya anak mat. Gaputawan ti mabangunan ti anak ko, mama. Ay na, di mon panunutan ti ama ti anak mo. Tuy anak mo latan ti pangibukbukam iti atensyon kan tanawan mo. Jak ngamin maliklikan tag sangit. Numalagit ko ti nagtungtong palag. Isuasi ka. Enton makinayat ka. William to na imbag tay lalaki napudlokan ka ha. Flora, Tay lalaki amang tungpal iti Karina. Tay lalaki amang ayat kan kay iti tungpal biyag mo. Tay lalaki adin tumang pasakit kan mangbaybay akan ka. Flora, Kan tay lalaki amang paragsak kan kay tag nanayon, anaya. ala hustol. Di kan agsangit, Flora. Ay, talaga ang mabuti nga ka makirelasyon. Gapo ka dagiti makitkita kada kayo agagayim ko. Kinapudno na, saan laasi katikas ta agayim ko, anaya. Adun dagiti nagbalin agagayim ko akas kan kati sitwasyon da. Iso ang mabuti nga ka talaga ang makirelasyon. Pudno, adamot dagiti agdatdaton kanya. Nga mabuti nga ang masakitan. Sa bagay, saan mat kiting agpapada amin a lalaki, anaya? Adalat tamot adag iti napudno nga agayat. Iso apilyam anay magti pakirelasyon nam ha. Una, ngam ti saludsod. Agdapay nga tati kasta lalaki ita panawan. Adda, apay kit din nga awan. Basta agkararag ka. Kidawam iti Diyos, atay nasaya at alalaki ti ipainan to akatakunaynay mo, anaya.
Monray. Manang Angeli, apay ngay akaguranak manan. Wan taimot ka. Ha? No di mo kaya taguraan ka. Itad mo amin akidawakan ka. Imot. Pakalaglagi pak ngamin kin ni Papa dagiti gitarak. Amangan numapukaw mo manan. Sayang, Kwartarod ti itad mo kanya. maibos ati kwartak, Manang Angeli. Basit laan mat. 10,000 pesos laan. Saanan? Amangan numaibos ti kwartak? Panawan na karo dito. Buisit ka. Manang Angeli? Panawan na! Apay ngay nga indurunak. Tanda niya ako na itugtog iti simento adiding, Manang Angeli. Induron kalabasit na tumbakan? Lopoy? Bakla? Manang, Saan ako nakakampi? Makaamo kamutan itibiyag mo. Imot. sa anak mo't nga imot. Anya saan? Tinaktupay ikan iti kwartam? Ibusan mo't nga minti kwartak, Manang. Sige, kwartam laang ta kwartam. Imot. Panawanak man ditoy. Di ka pag ano kasarita. Samsaman to. Ayan tayo shoulder bag ko dito'y sofa. Dito'y natin nakabatsa kita ya. Nana Panyang! Tata Malyong! Monray! Ayan nyo! Hoy! Ayan yung shoulder bag ko dito'y! Ang tatakaw kayo! Ne, dahil matgayam. Apay anay yabay mo tan iti ayan ti dakkel at florera ti shoulder bag ko. Sino nga ti awanan bain anak ibang iti bag ko? Piamuda siguro. Ada kwarta dito yung bag ko. Isa at pinakibiyangan da. Malas da. Ta-lipstick kan foundation lang ti karga ti bag. Ha? Ada kwarta dito yung shoulder bag ko? Apa nga damatan na ikarga ang kwarta dito eh? Bilangat man. Ha? 10,000 pesos? Sino tinang ikabili ti daytoy? Idulin ko daytoy. Mapana ko iti silid ko. Lakay Malyong. Ni ka di Ma'am Angeli Jeremuar. Kahit sino kumapay nga. Wala, Ruko. Ta kayo matlakin ni Ma'am Angeli ta ambo na tagmaniho diti mansion. Sa dino ka no ti papanan na. Ay dyan ka mo dinamag mo kumaaro ka. Piluso po ka matala kaya. Agdamdamag akit inasaya at ng balasubas ka sumungsong ba? Gusto mo tisungbat ko aro ko, Luko? Da. Sa dino nga tati papanan ni Ma'am Angeli. Apay ayadam damagam data. Anyat bibiyam mo kinkwa na ngay. Padpadamag nga rod ni Madam Ariela. Tano mabalin? Di na kaya tarumuarte anak na. Awan bibiyam ko dita. Aywan gayam lakay Malyong. Pakilabam to man dagiti sapatos ko. Ay madyak! Apay bus kaya! At dangarod papanak. Inakpasukatan ti pilit ti may salugan. Tangdanan nag Wala. Tanag mo na ya. Manoya ti kayat mga itangdan ko kun ka 1,000, 2,000. Nagpuskol mo data sagsasangaribon, Rokaw. Umapal ka? Inawaw, nangalam iti kwarta. Ay katsweldo ka, lakay Malyong. Apay, manot iswildom iti makabulan, Rokaw. Siyempre, dakdakkel nga iti sweldom, lakay Malyong. Manungarod, Rokaw. Secret. Apay kung mga ibagak kang kangay. Onya. Ay. Ilabam ka dito iti sapatos ko, ano saan? Ibagam lang, no di mo kayat. Tay palabak ka ni Bakat Panyang. Tay so ti ikak iti... Oray 5,000 pesos. Sige, labak, Rokaw. Okay. Mabit lang aro, daterwar ko dagiti sapatos ko. Ay, mabit lang nga, Rokaw. Tay tangdan ko ngay. Agtrabaho ka pa imot At ayamot kasta. Trabaho pa nga umuna, sakbay titangdan, lakay Malyong. Gano di mo itid nga, ay nawaw. Talagang gayam nga di pa nagtalat mo kanya ka. Di ka matanagan lakay Malyong. Itod ko titangdan mo. Danag mon, aya.
makipagamtuman ka ni Madam Ariela. Tsak pa'y lamakas-drag itong bigat. Ha? Apay pa niya? Wah, tsak pa'y nalpas tay aspas ikaswag Malyong. Anya? Ay sus, agsasaro nun ti pa nagpakadam pa niyang. Anya launay day ta sa sikaswam, aya? Di man maipapandito yung amo ko. Ha? Basta, napatag-abanag. Tsak ngamin masigurado no naawat ni Madam Titex ko. Mabutangak mo't ang mga wag ta mga nuagot manan. Sige, ibagagtukin ko na pa niya. Agyaman na. O sige. Bye, Malyong. Bye pa niya. Nag-shopping kan sa, Ma'am Angeli. Ado mo't timot mo si Mang Pet. Kat, anya ko maita, Mang Rocco? Awan mo't kid di, Madam. Naimbag mo tayong gatang munti-intad ko akwartam, Ma'am Angeli. Ha? Anyat sasawam? Nakitam? Tisa nga pulo arribo a piso si ti shoulder bag mo. Anya sa nga 10,000 a pisos ni bagbagam? Di mo amo tilaw-lawatam. Adda kwarta, ket isuting gatang ko kadagitoy. Ha? Gatuan man. At dati kwarta iti shoulder bag. Tasyak tinangikabil iti dadya kwarta, ma'am. Masya ngamin ka na ka. Kan, di mo mat ngamin awatan, taan nyaman nga itad ko. Iso ngayon libas ko langan ngayon kabil iti bag. Kan, agyaman na. Tay naramat mo ti kwarta nga intad ko, Ma'am Angel. Ipulong ka ni Mami. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.